Oh my brother, the time ndi sa khou vha available hafhanoni, the time ke be ke se mone, ke be ke sa le vha ke available ne. Ndo zwa zwi khou itiwa ngori kha heiḽa show heiḽani ya vha i khou itea Polokwane hafhaḽani Dwarfs Fountain ne. Wa hopola the show la iba i re ya ko Dwarfs Fountain ko Polokwane ne. Haḽa ḓuvha ndo mbo ḓi vha ndi khou ita nthu nne, ndo mbo ḓi swika he nda vha ndi khou ita zwo lwa ndi khou lwa na shebeshita, pfhi shebeshita kana shita. Ke be ke na le misunderstanding le shebe mabena yena shita yena o. Zwino ndo mbo ḓi swika ene avho ro mbo ḓi swika ena muṱhavha nga ḽikiḽapa, zwino ndi tshi mudia nga ḽikiḽapa hezwiḽani a vhonala uri mulandu wo mbo ḓi wanala kha nṋe, nda mbo ḓi fariwa mara ndo to dzula nyana ku 8 months nyana ya the time re le mo ko Dwarfs Fountain ke nna ke be ke shapile shebeshita ka tech 5, then ba ntshwara, then ba mbeya mohare ha veni yona ba tsamaya le nna ko jail, then ba release after 8 months zwo vha zwi zwezwo vhana vha mukalaha, but now I'm back e be e le so bana ba hesho, no, now I'm back ke le teng ka mo o zonyiwa straight.